kene kade kajing penmana na ka parti VPP kata ka Voice of the People parti kajing pelat khobor datet ar potrik Januari senam ar hajar ar pelat mentas ngebas ngap sia skor ya kene ka notis ka Voice of People parti VPP kan penlong ya kajing elang pajba hayau pen ursla jaka yang kali hak ar pelatrik kelalengkot ar hajar ar pelai hak kepor kat ar beje sitiang sengi ukertong jong ke parti na penursela konsumsi uba man balang tabak rengkat presiden ke parti uba Arden yang basayomot rengkat bat kiwe kin nongelam ke parti Prof Raj Tarwel marbanyang bat ibabu mebon lengdok kin ajeng keren ban pencai ya kipajba syapang kimat rekam na banta ke penursela konstituensi bat jela meklia bat kan norim jong ka parti ka yawer ya iwe pa iwe in nong snong jong ka penur kusla konstituensi banwan bane simenta hak te jinglang renti lang nijok wan ra ya ka jingba nom petip Dr. Batcam marbo kublishwa